ada di warung nasi alam Sunda, lagi makan-makan nikmat bersama Mang Dadang, Mang Ondo, dan Mang Iman. Lihat reaksi mereka lagi makan nikmat apa, tidak bersemangat atau gimana, biar permisa atau netizen yang menentukan. Sap. Dan dibarengi ada kopi, ada sakar, mereka makan sama ada sambal juga tapi dianggurin. Sambalnya memang mantap, tapi saking mantapnya mereka dianggurin makan. Pokoknya tonton terus channel Dito Official, Dito channel Dito AB, Dito Ado. Oke guys. Dan peserta kali ini untuk mendekati 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan itu, dan untuk merayakan HUT RI yang keberapa bang? 70 berapa? 73 Hijriah. 73 RI Republik Indonesia Jaya Merdeka. Dan kali ini lagi bikin video tentang lomba makan, siapa cepat dia dapat. Anu kahiji anak haji, anu kadua anak wa, anu katilu anak bentelu. Oh guys, ternyata ada bos kita, bos warung nasi alam Sunda cabang Surabaya yang bernama Haji Dadang Yuda Yuda beserta Al-Muharram Immanuel beserta para ulama Indo. Always thinking about the long run. Getting drunk and chasing love is fun, but it don't feel the same in the morning. I feel like God's been testing. Pokoknya guys, pantengin terus video kita dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan komennya siapa yang paling enak dilihat makannya, tolong komen di bawah ini channel. Nothing is taken for granted. The clock is just ticking and ticking. There's no time to waste. Think about the future like every day, and I'm one step away. So I'ma get it now, though. I'ma get it now, though. I'm not slowing down.